Ütü gününen bilgin bihigi cupcake astıqpıt. Bilingi kemge süddaq biller as, minniges as. Ol ağastır bıtıgar biyakan nada. Arı, süegey, burduk, sakar, sımıt, izum, hakalat, onna kakao. 200 gram arını miskaga kutabıt, onna mikserinden 1 minuta kerete zıvaydık. 2 hımı tebebit. Bu utulubut ubağas massa butugar bihigi hidelemit 200 gram budduk ebebit. Bu budduk butugar eddetten разрыхлитель балтара лоска нёска разрыхлитель ebebit. Буддугу hidelir kayanda nada. Kine kislorоднан тыйнар. Ona komu kıyım bar bollana eddetten sıyırlar. Kutan kebebit. Bu teste bitiger össü miniges bollun gına vanilli sakar ebebit. Cupcake testete belem bigi bu testetten üs aras cupcake tarık bud. Bastıkı vanilnay bolu beytnen barıga ikis karımböt izumnah bolu. Ondan üs cupcake avut şokoladnay bolu. Teste bitin üs gına nardı bud. Itı sağa izumu huyan varan buddukka bukuya bud. Oçoğuna izum testega temirbet allara. Bukuyan kebebit. Ondan 100 görüntüler şokoladный cupcake'ga biyaha kakao nada. 2 ложка kakao, çayna nyoska kakao kutabut. Onna manlık hakalat. Manlık hakalat anan atılanlar. Onu hoq bullağına borstoy plitka hakalatı bıtırdan baran kutukka hep. Bu üs aras teste biyaha belem bilgin manı formalarga kutabut. Bu keks formatıgar manı kumağı formanuga but. Benim netibit cupcake bütün 170 градуска hübe 5 minutaga hoqqa boğarabut. Кондитерская мешокка креми куттум. Онна bu cupcake müddüger serenen argaydık ıgan kevehibin. Kremden mit cupcake'ları ane biligin mastikandan kerget yakpit. Mandık oğurondan kergeten berebit. Bu sette minniges jereken cühünneh cupcake belem. Minnigestik ahan.